Može bi vaš krven pritisak je normalan. Može bi imate visok krven pritisak. Važno je da se znaje to. Lekarite treba ušte mnogo da učat za ova čudno podmolno zaboluvanje koje napađa milioni ljudje vo celi svet. No danes tije već je mnogo znat i može mnogo da se stori za to i da se kontrolira. Instrument od što se koristi za merenje na krvni od pritisak se vika stigmomonometar. To i go meri pritisak od so koji cirkulira krvta. Ova cirkulacija postojano je aktivna so pomošna na najsilnite muskuli vo teloto, srceto. Toa čuka poveke od 100.000 pati na den. Toa ja pumpa krvta vo arterijite na teloto. Ovoj potok od krv go snabduva teloto so kislorod i so hrana, so što se ovozmožuva životot. Vo arterijite krvta što teče predizvikува pritisak vrz vnatrešnjite zidovi, to je krven pritisak. Sekogaš koga srceto će se sobere, pritisok se zgolemuva. Koga srceto će se olabavi među dve te kontrakciji i pritisok se namaluva. So sigmomonometarot lekarot meri dva vida pritisak. Sistoličkiot, što je prikažuva silata na kontrakcijata na srceto, i diastoličkiot, to je koga srceto se olabavuva i koga pritisak otopađa. Sistolički, diastolički, sistolički, diastolički. I dve te granici se važni za dijagnozata. Lekarot gi zabeležuva i maksimumot i minimumot. Naprimer, 130 nad nulata je normalen pritisak. Arterijite niz koji teče krvta se razlikuvat po golemina. Golemite se pokraj srceto, pomalite se na odjad podaleku v organizmu ti go hranat. Osnovni od problem so visoki odkrven pritisak je vo ovije pomali arteriji. Zamislite jedna malečka arterija, deka je otvor na obično crevo za polevanje. Ako otvorot je otvoren, vodata slobodno izleguva. No ako otvorot je namalen, pritisak od vo crevoto se zgolemuva. Malečkite arteriji se slični na crevoto za polevanje. Go prinoduva srceto ponaporno da raboti, za da sozdade sila krvta da je butne niz ovije tesni premini. Normalno krvni od pritisak se menuva denje. Raznite emociji isto tako predizvikuvat pokačuvanje na krvni od pritisak, no emocijite, slično na fizička aktivnost, se samo privremeni i obično podocna krvni od pritisak opadja na normalata. No ako poradi mnogo pričini vaši od krven pritisak se zgolem i ostane takov, togaš imate visok krven pritisak. So godini postojanje od visok krven pritisak može da dovede do otkažuvanja na bubrezite, do srcev napad i do udar. A koji se negovite simptomi? Fakt je deka povekete ljudje so visok krven pritisak nemat nikakvi simptomi. Vrtoglavica, nedostigna zdiv, točki pred očite, bled izgled, zapaleno lice, strašni glavobolki. Nijedno od ova nese simptomi na visok krven pritisak. Jedinstven način za da se otkrije da se meri krvni od pritisak. Kako možat ljudje da se razbolat od visok krven pritisak? Produžuvanje to nasteganje to na arterijite go prinuduva srceto da raboti ponaporno. I zato a muskulite vod zidot na srceto stanuvat posilni i pogolemi. No ako srceto produži da se skolemuva, vlaknata na muskulite stanuvat prerastegnati i slabi i srceto ne može dobro da raboti. Krvni od pritisak gi napadja i bubrezite. Krvnite sadovi tamo stanuvat toku tesni i zaboluvat i bubrezite ne može da funkcionirat pravilno. Visoki od krven pritisak isto taka može da predizvika zaboluvanje na golemite arteriji. So godini ovije arteriji može da stanat grubi, cvrsti i debeli i da si je zagubat elastičnosta ili da stanat tesni poradi lokalizacija na mrsnotija. Ponekoga što aća prekine arterijata. Ako takva ta arterija go snabduva srceto so krv, rezultat od toa može da bide srcev napad.
Ако таквата артерија го снабдува мозокот со крв, ќе уследи мозочен удар. Ако ја снабдува ногата, тогаш следува гангрена. Кој е предизвикувачот на висок крвен притисок? Во повеќето случаи никој не знае. Телесната хемија може би има врска со тоа. Или преголемо количество на сол во исхраната. Може би и наследноста е еден од факторите. Или преголемата телесна тежина. И постојан емоционален стрес може да е причината. Вистината е следната. Никој не е сигурен. Едно е сигурно. Повеќето случаи на висок крвен притисок можат да се контролираат и да се лекуваат. Доброто лекување ја намалува можноста од оштетување поради заболувањето. Не правете грешка ако мислите дека само висината на притисокот може да ви каже во колку сериозна состојба се наоѓате и какво лекување ви треба. Само лекарот по медицинските испитувања може да ви каже како треба да се лекува високиот крвен притисок. На повеќето луѓе така може да им се помогне. Може би само промена во исхраната, во начинот на живеењето или редовна употреба на лекови. Се што ќе ви каже вашиот лекар, послушајте го. Може би ќе треба да го слушате целиот ваш живот, но шансите се тука за подолг, поздрав и посреќен живот.